I just like to greet everyone, no, especially sa people sa capital. Happy anniversary! Imagine 457 years, no, founding anniversary at something, and padayon lang ta. And the best is yet to come. Oh, we had a run, yeah, yesterday, and we have a whole month of activities, no, especially atong pasidungog sa pagtuo, and then may sopa, of course. Towards the end, the closing is the sopa. Bob, you've mentioned about the 2.9 million raised from the Mm. governor's run. Mm. Ang proceeds ani Gob, unsa nga mga grassroots programs ang atong iandam para sa province? Sa most of it would go sa program sa sports commission. Kaya naman sila yung mga grassroots events, no? So, ilan ang gamiton para sa mga feeding programs nila during the time na naa sila yung mga activities on the ground. So, at least ang mga bata, kung na mga events na naasad sila yung mapakaon. For me, personally, it's my sopa. Yeah, it's my sopa because that will be the time that I'll be able to tell the people in the province the accomplishment that we have done the past years. No? So, nang akong challenge karon kay ingon ingon sila nga 1 hour ako no, but if you really have to do things one by one, ako amot masig mo sobra miya ni 1 hour oy sa kadaghan. Yeah, but anyway, watch out, something to ingon sa mga mayors, no, nindot kuno kaayo ni the best so far, ingon sila. Ganahan sila nga naa dito that park, atong parking area. Ug nindot kayo ang mga booth. Kung ako'y judge ato, maglisod ko kay nindot kayo. Grabe ka bongga ang mga different municipalities, no. So, and also I myself surprised kay ko daghang kay mga products nga dindo to adito no, na ay moringa ice cream, na ay dragon fruit empanada, dragon fruit shake nga things nga di nato makita normally sa mga kuan ba supermarkets na diri sa Agri Fair. So daghan kay nindot na mga products niya barato pa. So I would like to urge the public nga please visit diri sa Capitol grounds ang ato ang Agri Fair. Nindot kay mga products, I can assure you that. Bob, you've also met with mayors, no? Kanang almost complete sila dire. Kamusta ang inyong reception nila? Sa inyong mga inyong natabihan? Yeah, it's really kuan good. Daghan kay nga feel sa tuang flag ceremony ganina, no. I'm really happy nga na they're showing support sa atong province, no. It's a show of unity. Nagkahiusa gyud tanan karon sa province, no. And this is a very good message to the people. Now we are here to work and serve you.